जुजुलपा नमस्ते नेपाल भाषा समाचार जनावो याचना जी विनीता जी संजिला ठौ नेपाल सम्मत छिन्छ सौपीड याला ठौ पारो तिथिया देख 2017 साल फाल्गुन 4 गते बिहीबार अथे 2020 साल अगस्त 20 तारिख या देख स्थानीय प्रशासन लागुयागु निषेधाज्ञा कारण विवाह सुठेनेसे शनिगले संस्थान खनेदेगु कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा खनेदेधुंका यला खोपा जिल्ला प्रशासन ज्याकु सोगुही जिल्ला छक्लक निषेधाज्ञा जारी यागु ख त्यो निषेधाज्ञा फडौ 10 करेटाक जुइ थासा बुधबार बनी 12 बजे निसे लागु जुगु कथा शनिगले निषेधाज्ञा लागु जुगु ख स्थानीय प्रशासन लागुयागु निषेधाज्ञा हुने विवाह सुठेनेसे शनिगले न्यून कथा या आवजावट खनेदुता छ प्रहरी या संख्या न उपको दो सडकी सवारी साधन अनावश्यक पैदल यात्री न मोजुगु खनेदु थाहा चाहिँ प्रहरी माइकनेना निषेधाज्ञा पालन यागुन खनेदु थासा सोगुहे जिल्ला स्थानीय प्रशासन वासा खाद्य वस्तु व अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु व सेवा खरिदे ज्या बाहेक मेगु ज्या छिन प्या मोरेटा थागु दो मर्निङ वाक यताको वे मजिगु थागु दुसा अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु बाहेक मेमेगु प्रकार व्यापार व्यवसाय सञ्चालन यातन निषेध यागु दो यी महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाके उपत्यका स्तरीय एकीकृत क्वारेन्टाइन व आइसोलेसन निर्माण यागु ज्या न्यानाचंगु ख थ्यातिगु दो उपत्यका नगरपालिका फोरम या तकन्जुया दिम मेयर शाके संघ प्रदेश व उपत्यका नगरपालिका तेगु समन्वय व सहभागिता वइगु छवा या दुने ठ्यम ठ्यन यारो क्षमता या एकीकृत आइसोलेसन निर्माण यागु तयारी यानाचंगु जानकारी मिगा छगु विज्ञप्ति जारी यासे जानकारी बिगु ख मेयर शाके पिटिपिगु विज्ञप्ति स्थानीय प्रशासन पाखे 2017 साल फदौ 3 गते निसे छवातक निषेधाज्ञा जारी यागुले उगोनी नेया त लसको सयनादिको दो नेपालले थप खुमा कोरोना संक्रमित सिगुदु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नियमित प्रेस ब्रिफिङमे प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम थप खुमा सिगु जानकारी प्यादिको ख वेकया कथा ये वो बर्दिया छम छम मिजा वो मोरङ चितवन खोप व सुनसरिया छम छम मिसा सिगु खसा ठनाप कोरोना संक्रमण पाखे सिपिने गोलिया सचिव निम ठ्याङ्गुदु अथे कोरोना भाइरस कोभिड-19 या संक्रमण पाखे थप नेमेसिगु दुसा खुसव जे छम संक्रमण पुष्टि जुगु खसा पर्सा निम दुसा येवो खोपया मकवानपुर सुनसरिया छम छम सिगु ख वीरगंज महानगरपालिका विश्वास चुमह नेहेदया वास यागु छोले नारायणी अस्पताले यंकुगु खसा उम मनु मंगलबार हिने सिगु ख वीरगंज 4 बेटा चुमह चे पेदया कोरोना संक्रमित मिजा गण्डक अस्पताले वास यागु छोले मंगलबार बहनी 10:30 बजे सिगु खसा सुनसरिया ने छदया मिसा बुधबार धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठाने वासा याएको छोले सिगु ख खोप सूर्य विनायक या खुई छदया मिसा पाटन अस्पताले सिगु खसा मकवानपुरिया हेटौडा उप महानगरपालिका 1 चोकी टोलिया खुई छदया मिजा सिगुदु ये महानगरपालिका असया गुई पेदया बिर्दन फटो 1 गते कोरोना संक्रमण सिगु खसा वीरगंज महानगरपालिका रेशम कोठिया कोरोना संक्रमण पीडया मिसा वीरगंज हेल्थ केयर कोभिड अस्पताले वासयाएको छोले बुधबार हिने सिगु ख थोनाप कोरोना संक्रमणबाट सिपिने कुल्या सचिव नि पेम ठेंगो ख कोरोना कारण स्थानीय तह या ज्याको बन्द ज्या जुयाचंगो कारण सामाजिक सुरक्षा भट्ट या नीति नवीकरण यागु म्याद बेला थपिएको प्रस्ताव यागु दो राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभाग गृह मन्त्रालय या त नवीकरण यागु म्याद वेगु कार्तिक तक थप या त प्रस्ताव छोगु ख विभागीय कथा यको स्थानीय तह कोरोना महामारी कारण ज्या या मफुगु थ्याचंगले म्याद थपिया नीति प्रस्ताव यागु ख संघीय सरकार थौकने सामाजिक सुरक्षा पट्टा अन्तर्गत ठ्यम 29 लाख मुनुटे फट्टा बियाचंगु दो थो फट्टा क्यागु नीति देन संस्थान महिना दुने नवीकरण यामा थथे फट्टा काइपि अपवाद थि खुइरो
खुइड दुपी स्यात चुपी दो कोरोना महामारी या इले ज्या थपी पिहावे मजिगो जुसान मेखी स्थानीय तह या जाकुन बन्न ढाथे ज्या चंगो दो थो कारण साउन्डनी नवीकरण यागो सम्भावना मरुगले म्याट थप्या इनापियाको कम विभागीय प्रवक्ता शिवराज जोशी थ्यातिको दो निर्वाचन आयोग नेकपा एमाले नयाँ ढुङ्गो पार्टी दर्ता यागदो वंगो असार 12 गते दल दर्ता नीति आवेदन लागू खा तत्कालीन नेकपा एमाले व नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण जुया नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण जुगु खा वडुङ्गा ठुके एमाले अस्तित्व मधुगु खा नेकपा एमाले नामी दल दर्ता या निवेदन लावले नेकपा दुनी हलचल हे बोलंगु खा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली या हे इसारा दल दर्ता या कुटा जुगु दोपतक प्रचण्डले से नेता पिन्सम बिगु दो निवेदन लागू थो थ्यम थ्यनी ललिपा आइग अन्तर्ता यागो दल ख निसुङ्गु नेकपा एमाले या नायक प्रदेश सन्ध्या तिवारी व महासचिव मनिष कुमार उपाध्याय चंगो द पार्टी थगो थप धारे टोटा चंगो सुरे तगो दुसा कारण कथ फुक्क मापदण्ड पुवंगोले दल दर्ता यागो निर्णय कागो छम आयुक्त थागो दो वया कथ नेकपा एमाले नेपाल या 132औं पार्टी जुगु दो अछामिया राम रोशन गाउँपालिका 5 चोंगो कैलाश खुसी वंगु खुसी बाला जिन खुखा छि जुका यंको गुदु आतक पेमिसिको सीमा लुया व गुदुसा छिन गुम बेपत्ता जुया चोंगो गाउँपालिका नोको सरस्वती रावल जानकारी बिएको दो खुसी बाला गजत बजार मुजा बजारो सैनी बजारे ओपो क्षति या गुदुसा प्रहरी घटनास्थले ठेगो गुदुसा घटनाया विस्तृत थल वेल्यदनी कोरोना नियन्त्रण नीति अग्रपन्थी चुनाखते जुई मापी प्रहरी तेके हे कोरोना संक्रमण उपयोग नेपाल प्रहरी विशेष कथया छे चुना जारियागो सुविधा वगुदो छे चुना जारियागो टासा प्रहरी छे चुनेको मकुसे छेन तप्पेङ कथगो ड्युटी दुगो थासे वनेको ख सुयात संक्रमण जुल थासा मेपी प्रहरी तेतन संक्रमण जुई मजुइमा धाइगो ल्याख ड्युटी यागो ठजागो लिकस टु छेव कोठा डुपी प्रहरी त आज जाको थिए मवसे तप्यांक ड्युटी स्थले वनेको ड्युटी कोचाका तप्यांक छेलिहा वनेको सुविधा बिएको ख अथे सशस्त्र प्रहरी सोनिगला पिने चुनाव चोपी सुरक्षा कर्मी टेट ब्यारेक पिने चुनेट प्रतिबन्ध तगुदुसा सशस्त्र प्रवक्ता राजु आचार्य कथा सोनिगला पिने ब्यारेक चुनाव चोपी सुरक्षा कर्मी या त ब्यारेक पिहा वना परिवार वा थथिति पिन्था चुनेट प्रतिबन्ध न तगुदु अथे सोनिगले दुने चोपी सुरक्षा कर्मी या त प्रहरी हे गाडी छि कावेको छि देयंकेको व्यवस्था यागरो नेपालले संक्रमण उपया वनेवा सुरक्षा खते जुया चंगो नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी सेना सैत्याना छिन ससलमयाका सुरक्षा कर्मी टेट कोरोना संक्रमण जुइटुको दो निनादेश अन्तर्राष्ट्रिय बुख भारतै छनुहै 69,000 कोरोना संक्रमित थप जुगु दो लिपाङ्गो निपेगो दुने 69,196 संक्रमित थप जुगले से आमुक याना 28,35,000 ठेगु दो अथे लिपाङ्गो निपेगोइले 980 सिधुनको गुदुसा भारतै मुक याना सिपिने गुलिया 53,994 ठेनुको दो थया लिपाङ्गो इले निपेगोइले अमेरिका जक 42,000 रुपैयाँ संक्रमित थप जुगु दो 1214 सिधुनको दो ब्राजिलले 48,541 थप जुगुइले 170 सिगु खस रसिया थ्यमथ्य 5,000 संक्रमित थप जुगुइले 170 सिगु ख दक्षिण अफ्रिका 3,900 संक्रमित थप जुगु दु थासा 159 सिगु खस लिपाङ्गो निपे घटुनी हले न्यंकन 2,58,000 संक्रमित थप जुगु दु थौया नेपाल भाषा समाचार थन्हे कोचागुदु आकन पिण्ड छुन सल्लाह सुझाव छता बियादी मासा जिमिट स्वापु तयारी छ नाप थो भिडियो लाइक याना जिमिको थो च्यानल त सब्स्क्राइब याना और नोटिफिकेशन अन याना दि थका मन्तुना जना